Eba, Solomon. Le ka mogala. O shapo man. Yeah. Hey, se ka seno kwane sela sa bereke quotation. Oh, a se gala fitile mo. A ke morate. A se gala fitile mo a re o ya mo diparafene mo. Le phela le baloi maki man. A ke morate quotation. Ko ro ka re bona re motho wa lwala wa boya wone go no metha. Eish. O bona re nga se itlwele mose. Mara o nyo go mpetha ka araka. Eish. A ke boloi. Ai, a nyo le bona ke be ke palla go tsamaya ke twetse dipata tša ka mo wena. Eish. Ka se di lona maki a tshi ya re leboe. Ke ta bolela le yena man. Di prefer ke tše maki. O ntse di prefer jana? Yeah. All right. We re ke di biele mo ke ta di bona. Yeah. Ke ta di bona. Gale ke ene le metharenyana e mebedi meraro ka mo bua le bethile ke moya mo. Yeah. E bethile ke moya eish. Ke mathata mo. Le dule so. Le a fola mara. Le a tamaki. Wa lete man. Yeah. Maki trabe ke kwanye ba re ngwana o ipolaya mo ikituma mo social media botse o die ya botse. Ka mo venda ka mo. A ke tsore ke go kae ke no go ikituma mo social media. Ke bone le nna. Ke bone mo di Facebook le funo. Awa ke bone. Ke bone ka mogolo ka re ngwana o la ba mo tshwentse man. Ba mo tshwentse ke bone ntse le batho ba bia di status mola ba bia video yona mo. Ba mo tshwentse ba bangwe ba ithuti ka yena go sekolong. Ke bone video. Ngwana o la feletša ja bophelo ba ye man. Wa banna. Eish. A pe ngwana o la batho lo itwela bia sa itwele. Video e leng gustse bothoko kudu leadership. Ngustse bothoko kudu man. O tse trabe ya bulie. Wa moetla pele rena sa ntshwa di plan ka yona. A ka nnete man. Wa mara. Santse ba no ta ka di program man re try o raise awareness man. Ka nnete. Ora re this thing ya diala go dikolong. E do be le re yela ka mathatsi re khonno e bona ka re ba itse video. Ai amoya yo robala ka khotso man. Robala ka khulu. Ai bana batho ba bangwe mona bana ba o ka ra ba ba godishi botse man. Ora o gala mmetha o. Gore o ka re ke motho wa ngotse ka enga. Ke blame babo. Ya se ba mo godishi botse ngwana o la man. Motho ka re o go ja betha bo ma 2 days a sa aji. Gore o go la ka seghupu ka re o gotse gore o ka thasala motho o tshwenyile moyeng. Ile moyeng o ba bona ba tswadi akere. Ngwana o la nkgale santse ba mphena o la man. Khale santse ba mphena man. A be ke kwa ba re le maphodisa sa mo tshwara. Ba re ba mo file warning fela ba ra se yana mmola ideng kae. Yela botse bile khale senya ke maphodisa. Yela nya ka internal dealing. Yela pe shetse ba dile wa inu so lido phetha tsa lo tsa dipoloko. Le ta dila ka ona ka morago. Le ta bona ka morago. Ke bothoko ka bothoko. Ape motho a ka se ditwa bua long. Motho a se nonyane. Ile bola le rena re a bola. Ene ke kole ba re enji motshega hore o ngwadile statement ya rena ka se o boloka. Awa. Ara ka se funerale. O re ngwana la se thokofalle sekolong. O kipolaile. Lo lena ka se ye funeraleng eo. Kana o khona no ba motho mo holo fetse o be style. Kana go etse. Ai. Re maki mo re no emela di vote. Di vote di fita mo. Wa re ba ntšha ka moka. Ra ba ntšha re tsentšhe bo malema. Ora. Ai re ta di kwa. Eish, mo ya man. Ka nnete. Well, o ka re di prefer tša ka di betha ka moya maki. Wa ke di bethe ka moya man. Lo tše di a ba di nyaka ke di mixitše ka se bonyana. Ntše trenyana o kwa. Wa lo tše di a ba Solomon. Wa tše di babi tše. Ora. A di babi ke khona no tše tre ka jana. Solomon nka ta ka gira lo tše di ba o to fetša scaftini se ka moka. Nko ntše tre khaere man. Bana. A di babi lo tše. Sis leadership ngo ntšhetše pedi o ya kae ntšhetše pedi makimbara ntšhetše pedi ija ntšha fo engwe a mafelelo o re lwetša di babedi ba ba so ntšha se ka di bea ka letsogong ija Maki, sorry, man. Ija. Fetas kaftinis. Was feeling. Fetas kaftinis. Maki, sorry. Ija.
re ke ta fita ke dija pele Hae.